nitwa Bahati Jeremy wo muri commune Mwumba. Nkaba nsanzwe nkorera mu koperative tugwiza umwimbu, igwiza ibigori n'ibiraya n'ibiharage. Yego. Nyuma twebwe rero dusanzwe bwa mbere dufashwa n'ishira hamwe ryatugize umwimbu w'ibigori Fondation Sitam, niyo ridukurikirana ryatwigije kugwiza imbuto, babagwiza mbuto. Gwiza imbuto ni ibintu byiza cyane ko n'umwuga kuko usanga iyo byagenze neza bikagenda neza ugatera imbuto zirobanuye, icyo gihe usanga urimbura neza cyane. Icyo gihe rero mu kuzirima abari badufasha mu mugongo baturonderera amasoko. Nk'igihe rero tworima isoko, turima dufite isoko, usanga abarimyi twateye imbere cyane. Yego. Twasaba rero nk'abantu nk'abadandaza cyangwa leta cyangwa izabu cyangwa DPAye ko yoturonderera ukuntu twaza turima tukarima nako dufise isoko ukarima niho usanga ujyana n'inguvu kuvuga ati sinzohomba ibyo niko ndakora birafise iyo bizoja. Icyo gihe usanga muri nyuma kurima arima nyine yihuta cyane gose. Rero ingorane tuza kutugira iyo urimye udafise isoko, usanga izo mbuto zawe umutahe wasize mutongera kuwukuramo iyo utarose isoko. Muruho duhura urabona mu gwiza mbuto akoresha ibintu byinshi cyane gose, ifumbire y'ikizungu, ifumbire y'ikirundi, kandi uzigwiza ahantu hanini ya wase nk'uburyo bunini ko amafaranga amatonguragura yandi ugakotesha. Igihe utacironka ukugurira kugira ngo ya mitahe yawe garuke, urumva ni wa muruho uca wongerekana cyane. Ikintu cyo kugwa n'igihe ni nkuko leta nayo nyene yomya kagwiza mbuto ikadufasha kurondera amasoko kugira izo mbuto zacu twaguze izikwize mu bene gihugu bose, kugira ngo abene gihugu barime imbuto zirobanuye kugira umwimbu uce wiyongera cyane gose. Ikindi kintu izabu na leta bokora, urabona iyo bahejeje kwemeza imbuto, kiriya kigo BNSS cyemeza imbuto bagenda gushingiye igiciro ntarengwa. Ugasanga rero icyo giciro bako gushingira kigiye hasi ibikorwa wakoresheje. Byasaba rero yuko umuntu agujije imbuto bamureka akagurisha ku isoko ku giciro nawe kireje ko bakoresheje ibintu birebire, ko imbuto ni ikintu kizimbye, iragoye guhingura no kugwiza. Je mu bisanzwe n'ubwa mbere nje mwihanishwa mugabo haraho dukorana bahora bagenda akamaro ndahabonye imitandukanye, ndahabonye abantu usanga hafise ubumenyi, kandi ni nakiza kirimo n'imbuto zawe ziramenyekana, ugasanga icyo gihe niyo gukeneye kuko ntuyo ntaza ngahawe ntwari kumenyana ngo tuvugane, ariko ndabonye ko bingira akamaro kanini cyane ko naje ngaha. Habonetse umuntu yo kwifuza imbuto yo dusanga muri commune Mwumba mu zone Gatsinda kuri koperative yo ku mutumba wa Gitwa. Yego ntaho dusanga.